أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli musulmanlar, велик передачерин чун эдеблу билерика мусулманди хини хейтени туханик ани эдебрика ихтилат изва қайнична хатема давам арзва пайғамбар де алейхиссалату вассалам чаз харса чикада қвали хейтени خزاندخ غلا جماعتي أرادا كشدا قلا خال هني خيتني خنك أني إدبار قلورنا ويشين غفارلدي ويشين كرارلدي چاز حبر ويري قلورنا وحبر خنس خيتا إنسان مسدان زيان دكاني ويشين زيان دكان مسد بور أما بور خدا وسلامتي سان لا جماعتني إصلاح جدا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام حديث را غفارة أكوز وول إنسان بطل كچه им ихтиёт ханек онзвачкая уқайт ханек онзвачкая училад ада имандез ада саглам велез мумкин зиян гун хасарат гун кучедез ақежна хана эдебсуз да касқалет хата инсанде гунахар қазамиш ва ҳар ҷуре ба ҷуре азарар қазамиш ва инсанде кучедез ақежна ҷуст хун тавурлавич виши қайдаяр эдебарава великий сара чи ҳукумата саса программа қилет хузва малимри диде бари родители хак милиция галасанал саса программа тикурн чипи веледар айлар ақалсва джихил несил хик кучедин чуру таъсир дика хидата хактин программа қилет хузва mesela чаз и хадис ринқини бес қадар абур қалурнва пайғамбардин алейхиссалату вассалам чаз гузел чешне қалурзва пайғамбардин суннади هم هذا الأمل ورتا شاز إن شاء الله شسان لا جماعة قشورة جهل نسل خيتن جخيل نسل خيتن سلامة جدا شاز كونز بعد هبور چيرنا قلت خون يزو هبر كاسكوري اختلاط شناني إيدا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام ويشين حديث تلوزوا والصدر أقيجنك ولا فدا وقتون دا أكون أداز أصحابار قولين بليك أتسوقنا أقوزنا حق يوخ وقت كشيرمشيز و پیغمبر دی ناراضی ول قلورن حبر ایزواق ولاختل اللهانی که کنه وچیز اینال وقت رقیزو کنه وچیز اینال عمر پوچیزو مس روایت قنی سعید بن منصور الله و قیزو پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام اللهانی که حقیقت حق بوشتیز وقت که چیرمیشون کچیرا ام شیطان دی عمل رکای و هذا انسان جهنم دیز رقیتوزو و پیغمبر دی اصحاب خبر قن هجوز بس یا رسول الله چون کچیر الاقیجنا چنا ایزوا سچرق ولا خواج صدق گلا صحبت ایزوا دیار حالز و قایغوی رسیدوا لحالا پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام ابرز لهانی که نگاه کوز چراسوز کن کچه دیز اقیجنا کنزواتا شهر دیز کنه ادبار خیخ ادب رولدو کنه که سلامته و اصحاب خبر قن بروشتین ادبار الله چاز چون سوادلویا و پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام ساسادلوز کنه اول کنه کیویلر حرام دیکا خینه کنزم هر سزیان دیکا کنه خینه کنزم که غلر کچر و که مسدن زیان نکاتی داول که سلام گیلا کنه سلام دیز جواب نگانه کنده وچین لازم تیر قلون و قایده دا insanlar خیر دین ولاختیز اوری چورک ولاختیکا چورک غیرکا يرغليز أمر بالمعروف ونهي عن المنكر قصان قلاخ أمره بيس قلاخ نهوا إنها إبر وابن حجر پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام ما حديث أبيق أرزو وهنا الله ويقيز ورسول الله تي إنسانار دوزرق الأبرو هم مادي هم معنوي فكر دواز يعني رق كوكنا رق الله ما إنسان و گناه دیز وقت نرق الله مایسان ایمان دنی و نگاه بی پتاگ گوا انسان دی ایلیرزا وقتون دا تیرکی غا وقتون دا ادا الحمدلله الله الله اولوخ ونا اداز جوابیز یرحمک الله لهم لازمه
ومادني مس رواية الله وقيزو كمك قنزوات طلب زوا كاستيز كمك قوم ويري جولدي پولوني خيتني قوتين خيتني هجولدي خيتني ريق الله ما كاستيز ريق قلورو ومظلوم دي ظلم دي كاتما إنسان ديز كمك قوم حدا تريف خون حدا كمك قوم و سلام قو سلامت ول إنسان ري أرد چكورو ساشاكني الله نگاه Peygamber de aleyhissalatü vesselam için hadisini qani qılurma edeblu biler insan de kola aqeca vaqtunda küçede cemiyeti arada şehirde hini xeytene qeyxule gurbatda qilet xus xeyte edebar am vichni salamatçıda ama insanlarni hadika salamatçıda hadan ziyandika vichni han salamatçıda insan ve sadlaha burj insan de xve ava küçede velik hak hadan xve Allah te tunva im جوانویلر حرام دیکا خوین انسان دیست تکونیک اینک اول خروازو حبروکا انسان دی وچین ویلر خینه کنزو وچیز لحاتا اول نیول هده کزیان وادی هایوچ های انسان یازو نگاه هده وچین ویلر حرام دیکا خویتا هم پتال خیره خوین تا ورتا هم حلبتا جورت اثر دیکا کتا کوکا خینه کنزو انسان دی وچین ویلر جرادان دیشل دیت کلیگونیکا حرام قلاخ ريس كليغونيكا نغا سدا چورو قلاخ گناهار ایزوتا حد کاجونچی ویلر القرام اكتي انسان ارجزو قلا اقجني كناخ يوغ كچدال كچيرمشيز ايپاد اپاد كليگيز نيكوليز وجتانتا نيكولا وجا قجنتا وج خطخنتا اغا دا وينال وج قفنتا هيماشي هي انسان وينيا غوز وج خطانتا ها ايك چپي يوغ وقت كچيرمشو چچير خنق ازوا الله دي گانوا devlet rika viridlani çehi devlet insan diz zorba devlet rika yaz adam ömür hadan saki vakt azat ter vakt insan de hik çelmiş va da hik hama qilet khuzvat için ömür hak Allah Teala dir kıyameti yquz hada viri haber qanqida hak hesab qida havila Allah Teala di ajog dikta kompatal Allah Teala din hak hesabı da vaktunda şun üzü qarata kompatal şuna i buştiz vaqtar keçirmiş nevce qazvaç im ham musurman arpat ham musurma dişeli arpatal ve etim arpatal khasi ve Allah Teala di üçün paktir kalam de qeneçi peygamber diz aleyhissalatu vesselam buyruq zava Allah lozva iman ve insan riz mu'min riz qoy abruç pinviler haram qolaq rika khira çaradan dişel diz keligunika çpi avratti hüzviyar beden di payar zinakar bilir ka khunika ve idol di abruç pin yahnamus mihiz khide Allah Teala habardare Allah Teala dis khabarova insandri nivuç izvata ilk olaqni ham itimar patal ve ham dişehliyar patal khasi veliki sarxayçi kamalu din ehleri alimri lohuzvavol harsa insan di çoruk olaqtis kiligu im hadan rike akizva zehirlu xel yazvo hakon tasiri izvadas zehirlu xel insan di rike akala hiktin tasiri izvadas çoru helak bilal gizva haktin tasiri izva hadan haram dis kiligunre ve eğer insan di viç aktin olaq rika xizvata Allah Teala di adan rik atsurzva nur daldi ilim di nur daldi Abu Umama di ki Peygamber di aleyhissalatu vesselam madni gafaraga qarzva hadis Lozbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nagah musurman dese eğer dişeli akuna adebiçin viler masafata halqirata Allah Teala di hadan rik ibadet avlin aşk devdi atsurzu yani hadaz Allah diz kulluğu ibadet qilet xun haqqo rikin sidqidak anjeda qidlaha edeb qidlaha haq musurman di khwe wa kola küçede qec ala imju ve ama insanlar ziyan dikakhin ziyan jeda haktin qolaq rikakhin ham gafuni ham amaldi ham fikirdin khaydini gafuni hikti ziyanar jeda nagaqi kas haltna ihtiltar aburida vaqtunda sakasrik alqtan ade karakhana mükede karakhana abru mumkiya şket gıybet buhtan ve masa hakti masdika quluq rakhun ihti gunah riz awatsu ibur mitsin kharchivini mitsin gunah yazma hak fikirdin khaydini çorusa fikir ilk olaqçısı haram di Allah Teala şeriatı qadağı unvasık olaq fikirdi qurta ham günah tezavası ve nagah hak olaq qilet xata
им ада амал далдани хам тисти қарауна вечи авурч оро хиял қилиза қудна имани албетта мусурмандис қадағатир қолахязу пудлаха хақ пудлаха бурж им реқела реқ михизхун реқела зирзбил харсаше қон қарас бучхейтини инсан рез мани волгузва машин рез хайван рез мани волгузва харсаше реқела алуду реқ михизхун пайғамбарди алейхиссалату вассалам час қалурзва бол реқела харса зирзбил бучхейтин шина алуду лазим язу вечи хадисте пайғамбарди алейхиссалату вассалам буйруғ изва муқайят изва احتیاطلو ایزو مسورمنار که مقاید خخلوزو که قشه اینکا وجد لحاده ابرو انسان ری لعنت کل غیده صد لحاده رقیل زیرزبیل گدارو وقت لحاده انسان را قوزوا چکدال و یا انسان را فیزوا چکدال قطعورو چرکین رو هچکیار نجستل دی ای قلقتی کانی جوی خانه کنده ابو هریره دی چی پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام گفار اگاب ارزوا زاد cennette Resulullah tuluzuhi zad cennette akuna kas cennette bağlara vaz cennette nimetar dadmişiz akas aniz cennetiz atun sebebni ada reqel insan rizmani volguzvatar atun tir elbette şeriatta dinde tar akurovon tar tsun kalem akurovon im suabdin qolaxes hesab zvadı ama i düşüşte iviri reqela fizva insan riz mani volguzva tares khila ham elbette atun haktin suabdin qolaxes ve Peygamberin aleyhissalatu vesselam masa hadis avazva atan oldu sakas ve Resulullah te mislat haber qon zaz Peygamberin aleyhissalatu vesselam sa qısa mislat sa qısa visite ve Peygamber de raq qalurlarını ki ona ilk aylan ve igafuni mana amtir ki raq mihizxı yani raqel uç zirz bil alatani ham raqela alud mihizxı illa ki Allah vaxtunda am olaqwa insan res xasiya maşindi sahibi ravazva bazı insanları fikir tavuna apatalla insan de kastun fahim fikir tavuna maşin hiç biz kanda kayda da gad tunihiz de qazarna ama insanları mani volguzu sad burje de fidavreqe an apatalla saçida sa kas haltna hadaq gılaç biz kama qon ixtil tarz qoluq gala insanlar signalar göz aqazizu iburni şeriatı qadağız ve qol xarik ibur gızaf قيامت يقص حق حساب قيدا الله تعالى يقص حق حساب جدا حقتين ولا خريزو إبركا مش مسور مودي وش خانة قاند قد لها حق قد لها أدب إم سلام ديز جواب يز وعليكم سلام لهم سلام ديز جواب قو شاز إسلام دي قيدي قلور ما قيدايركا سلام قوني قيدايركا ويرلا نقصان السلام عليكم لب كل جوري harcuri avazva assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ve madni harcuri din salamar assalamu aleykum in peygamberin aleyhissalatu vesselam sünnada çes qalurnu qısa güzel çeşne yazva ve hada cevap yazçına vuşluğu lazimiye ve aleykumussalam Allah'ın cevap gana qazva Hasanul Basri de qoy adla Allah rizikura luhuzva eğer sakas halta vaxtunda adaz salam gu qısa qolaxi yaz hesab zuvata sunna ada salam diz cevap gu ada salam qo ve aleykum salam lahu im burj yazwa im ferz qolaxi yazu bu sormadi xivava axirim ji vaqtara insanri salam masa şey eral digi şarzu masa cüreda privet ve masa gafar aldı digi şarzu im elbette musulmadiz xas qolaqtuş musulmadiz talu qolaqtuş musulmadiz çiz peygamber aleyhissalatu vesselam lahan ve cürede salam argan qond çexi insan riskili çun hatta isat Allah vaxtundani dişelerini koz qozi dideyar badiyar ata vaxtunda abru ke salam aleykum lahana qolis qada im qısan çeşneye habruçes qalurzu abruç bin bata peygamber aleyhissalatu vesselam qaçun va çeşneye illa qısan salam jedani illa qısan dua jedani am hasa vaxtunda dünyani uçid lahata adam mana köz salam khura köz islah vol khura Allah hacalezu Allah Teala ve Teala biz uçine apatalla İsa apatal islah vol salamat vol
وهذا جواب جاي وقتوندا وشي نبات تشازني جايزوا كوزني سلامت والخورا كوزني إصلاح والخورا زاتشيز إختي سلام دي إنسان ري أراد أنجح إصلاح والتودا هميشه ده حالتا وقتوندا صدا جايز كيتا أبرو ريكير قتلاردا ريكيز ميغ ريق تكوردا قوي الله تعالى دي چاز güzel ترچشنه دال عمليز قوت كورا و رخدا تهرني مسلمان دي خوش insan ri apatala insan diz خوش دا جولی دین خانه کنزو işlemiş ve gafar çirkin gafar خرچی gafar abur helbette biçimi ta qudni konzwa loz ve gafar ancak خوش da sabır guda mehibbat riketoda islah volguda haktin gafar xanı konzwa qel ajur ve masa ihtinç ru hissergida aktibur xanı kondaç islah vol sabırlı volguda haktin gafar xanı konda nagah akhita insanların arada o alakayar kevijeda mehibbat hürmetni khator hürmetni kevijeda ve Peygamber de aleyhissalatu vesselam Allahu Züvav için hadistin qene avaşluz ve aktin kas kıyamati qoz Allah Taala qozar qovun hadiga xabar qantida akti kas avaç ona uç avun Allah'ına ve hada bilikşe de hada avur amalar mad adla artuq sazat nejidaç ada erçi pataxni çapla patax kiliga vaqtunda adam karar jede velik kiliga alani quluq kiliga adam cehennem jede oldu ve i vaqtunda çi Peygamber de aleyhissalatu vesselam ha velik gala quluq gala cehennem di kaknükü xumravde sapayun alqani xixlozu ham sadaqa dize qudna hadi kajiz ve sobdaldı künü cehennem di kakxix hak Allah'ın közavaşta hak on yani hak on kesibiyedi künü xumravde saqat qona vaşta künükü xeyir din qısan gafar oldu cehennem di kakxixlozu which is lata qısan gaf sabur guda gaf kamalu gaf ihtilat salam di islah bilin gaf hada hamni sadaqa yaz hesab zwa şeriatin qene madni edeblu bileri kainatçını velikla havol sakaste elir za vaqtunda tirhiya vaqtunda ada alhamdulillah lahani kanda şukurğanı kanda Allah Taala diz hek peygamber Adam aleyhissalam di hadaz adam peygamber diz rühgay vaqtunda hada elirzna alhamdulillah hada çirnata hakni çinane hadla çeşne qaçuna alhamdulillah lahani kanda ve patagwa isade sadıkhaydeni yerhamukallah lana cevabını kazım. Yerhamukallah Allah Teala diye rahime ura. Ada şükür gayla patagwadlu ki Allah Teala diye rahime ura. Ve ilirzada madni qlahını kazva yehdiyekallah. Allah Teala diye hidayet ura düzrak riqet ura. İlk olaqni ilirza vaqtunda Allah Teala diye hoş yazmadı. Haklızu Peygamber aleyhissalatu vesselam qene hadisne qene lozu Allah Teala diye İmusur muakasti elirza vaqtunda alhamdulillah lana Allah Teala diz am xush qida qolaq yazu. Vanaga sivqanis khayta sivqanda vaqtunda amuz Allah Teala diz da kan qolaq isan rikwa. Wa haq qolaq sivqanun am şeytan diz qirin qida qolaq. Şeytan diz şajida da qirin qizvada vaqtunda. Havila çina haham sivqanda vaqtunda niçin edebara vazwa auzu billahi mineşşeytanirracim lahana şeytan dika yargazavuna Allah Teala di khimbatal talabna Allah'ın şeytan dika khikhlahana ve jumasiv helbet agalna qoz im edeblu ol elirza vaqtunda inalçın lahavul alhamdulillah yerhamukallah yahdikallah lahana ihti gafar sadazluhun lazım ve ibru helbet çi madni insanri arada hürmet khatur edeblu ol محكميزو Anas bin Malik hücala Allah razı olsun aga qarz ve hadisten qene Peygamber aleyhissalatu vesselam o mecliste sa ashabı elirzin oldu ve qoykaste elirzin oldu ashabı sadaz Peygamber aleyhissalatu vesselam yerhamukallah lana ihti cevap gana ve müküdez ganaç ve ida mana haber qurla bu çizik ilhana Peygamberden ki ida alhamdulillah lahan hadaza yerhamukallah Allah'ın cevap gana Amikü de cevap ganaç. İlk olaq daldı, hadis daldı.
пайғамбар дичаз алейхиссалату вассалам чиризва хек элирза вақтунда алхамдулиллах Аллахны канзвата ва хек тигафар жавабганы канзвата матса идебри каязва қувват талди тақат талди маса инсандис көмекаву хакт har cüre düşüş harcazva akti düşüş harcazva ki insanlar gua pul zat mat kakna riqal alam ozva masa çıkada ozva masa ülker masa şehir ozva illa ki harcız fi vaktunda akti düşüş harcazva insanlar hanal çpit avafar aburida vaktunda gua plarni avatna kakna saki pekne moçiz im saşmud ağzur kilometri gavaçka yazva ve savar qoriq خانق آنزو هنویری هاش قلت خدالده و مادنی بچین و تاندیز خدالده سوار قم وقت نکانزو شمش خانق آنزو فوتی نکانزو ای وقتون گلا یولدا شری بچین مسور ما قایده دیز کلیگنا گلا یولدا شری هر دیگه بچی گاجیدا ول قوت نهادک پول وقت کوزو اختین جولیدین کمک اینه اختی düşüşer و ای دزخشار و ماس düşüşer نجزوا کمک کنک انی ای بور هلبته قلت خانق آنزو ومادني ulaq ava insanlar abruva mesela sa isariq el halta vaqtunda qozi insan zalansh ergva insan hama çoqar xune üçün çıkadı və qaramu emni xsan qolaq suab qolaq yazva və peyğəmbər də aleyhissalatu vesselam üçün hadisdə qene Allahuz va vol ulaq daldı masa kastis kömək izva insan hamni saki sadaqadin sahibce sadaqa qazanmışdı hakasti ومادني چوا قوت الدي غليل كمك يجزوا قلاخ ام مثال چاز اقوزوا سكاس قوت هوادا دولت هوادا مكو ضعيف عجوز و انسان خرقتون و حدز ظلم يزو ها وقتون دا البته چنا مظلوم كاستين طرف خانه قازو هدا پتا خانه قازو هم كي عقودون بطال و نين كي حدز حق ظلم ديزني پیغمبر عليه الصلاه والسلام için hadis'te qinevuşluzot kelik musur ma kasti kömek ganak anda neyin ki mazlum değil hak zalim değil. Peygamber aleyhissalatu vesselam ashabı haber quna ya Resulullah ey mazlum değil kömek ganak anzvadi çun gavurda va biz izalum değil çuruk Allah izvadaz çuna uçide o. Vaqtunda Peygamber lan ki am hac uruk Allah dika yargazamu aqwazarum im çurudulhu imni hambatali ketir kömek yazı köga jezva. Wa madni wajiblu haqarika ваҷиблу бурҷарика мусулмоди хвева кучези қича вақтунда пайғамбар алейхиссалату вассалам қалур завол им Аллах рикел хун язма кучеда ва харакат дуньяда ва харакат кур вақтунда исон рика ва ғалаба кур вақтунда исон де рикела мумкин вири аллатун Аллах рикела Аллах субхана бази исонри хаки вақтунда яғал мишхан исон де қайғуйрик дуньядин қайғуйрик ва ик Аллах чиз садролда Abdullah ibn Busuraga arz va hadistin qine sadrullah Peygamber din patav atana sakas ve haber qon ya Resulullah lana İslam din alavateri sünnetin ola har gzafava haber qilet xon virla Allah ne izvaç ona zazlahna aktisa mislat qalur zaham qilet xona sobar qazalmışın patal hemişanda ve Peygamber de az mislat kana hemişanda ve hin avaz kaytini hidüşüşte avaz kaytini küçeder qehle ona hemişanda metel Allah rikel qoş بمتسرك أهمش الله كرا نجاها كيتا إن شاء الله هو قزوا قلاخسوا السوق نواش كدل هني خيتني هو عبادة تجزوا ونا الله تعالى زي عبادة قلو غيزوا ونا سق الله خلقنا إيش خيتني ونا متسرك الله لوز خيلا لا إله إلا الله ذكر لوز خيلا صلوات هر جودي استغفار تسبيح هر كليس خيلا هو صوب قزمش نريق أوازو و غافل insanlar gafil biliz avatswa و gafil bilin halda qazو Allah taolda ya Rabbi Allah çun gafil bilika Allah rikel Allah tunika khira ya Rabbi Allah mişand çerikel Allah din tar metserik Allah avaz و ای edeblu hüler inalçına tekrar onu açı peygamber din hadisra akvaz ve bol habun çerik el hamişe xan qilet khuz çina habroldi jo ve ama insanlar khuz düz riqetaz hak qilet khuz kora آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته